Edison Muhwezi Mpirime, President wa Lions Club omuri Rukungiri hamwe na Moses Kato wa Lions Club bwambara nibagira ngo ikintu bakikora kwenda kuhera abantu ba burijo ubwo bari kwatanisa na government. Tubase kuhereza abantu ubuhereza tubashize hihi kwantu manya itwe Lions itwe cheme kwantu tukora ikitukweta ngo nguisavu ninga shintwereza no kurango twija twahereza twareta abashaho bayongera government iri kubaniye kora twahereza okujanjaba abantu ubuye ningashi ubumwe butarimwe na bumwe. RDC wa Rukungiri Steven Subuga nagira ngo endwara zimwe niziretwa uburofa ecyashabere abantu kureba ngo bayonja amakagabo basaba abantu nti nibayonja makagamwe kubanga ubera ngacuri muyonja makagamwe kuko muri toilet makagamwe makago utewe bakamuvuna mukachimba kanseri and so on. Of course if you are children okujja. Dr. Godfred Chungwire nagira ngo endwara zamisho amino shukari hamwe na pressure zikanyire munongo mu cyanga cya bwambara kandi ziri ahabuceka butano ngo kizobuti binemebazi erukumara yendwareze ubwa misho twine mukugo ushobire bya misho kirwara keri kuko nashangwa bwangari ahere center 4 aro kilometers 10 kurugaha bo bamwe abatungire ubuhwezo bo basimere abo kwa binji babendu batura n'endwarezi konka batari kuzumanya batuyamba ikintu cy'amani munonga abo kwa nimbusima icyo kabantu batarebasa abantu barangiza grabu n'abasima abo buhereza burundu munonga tubasima abo kugira ngo bagense imibazi bakiyamba ya pressure ngiya ni kuregera ngo ibyo misho Gashakwa Dan Basubiye.